Evo, na Golovcu sta zrasla dva nova traila. Eden je Nebeška, se mu reče, je tak, tak flow, pa easy dost, tako da gremo zdaj prva fura dol, je pa kar blaten, tako da prva fura po novem trailu. Juh! Grip je dober. Jumpi lušni. Primož je že natreniral dober. Jaz prvič danes. Juhu! Wow! To je pa bilo masta. Ok. Yo! Hiter. Kukor je kratek Golovc, je tale trail kar dolg. Kva praviš, Primož? Ja, zakon je, zakon. Za te višince, ki jih imamo optimalno speljan in orang za uživati, za hitro voziti, pa tudi za začetnika. Top shit. Res super, tak. Kukor da je Avstrija, pa en Soldan prišel v Ljubljano. Tako res lušten flow za vse. Ok, ta drug trail je Rifter. Slišite od zadnje ali pa vidite, ful začel padati. Kar nekaj lesa je pa blata, tako da gremo pogledati. Juhu! Sketchy! Drsi! Drop! Ok, drop, naravnost. Skok pa drsi. Ok, toliko blata že nisem vozil, deha tekam. Ok, tole grem mimo, ker ni bilo speeda. Zadnji konc kar odnaša. Ok, bliže si ta zadnji drop. Ok. Tole je smrt, ja. Evo ga. Drseči Rifter. Evo, to je bila moja prva fura po koliko pa drsi po novem trailu Rifter. Potrudili so se takole masko avta, so dali na zadnji drop. Trail je kratek, sladek, tako da super je, na roke so ga naredili, dali take mostičke, tako da v dežju glih ne priporočam, ker kar fajn drsi. Na tele mostičke treba res lepo naravno sprijeti, če ne te odnese, ampak svaka čast. Tako da dajte podpreti fante na Golovc Trails, so se potrudili, skozi raste novi traili, tako da se vidimo naslednjič.